أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam kala ka wawɗo wonde hoore adna allah on fo musidɗo moɗon abdallah diallo bruxelles salmini on salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo allah waɗu en fo meɗen hara ko en jeeyaɓe yimɓe aljanna. Miɗo lando so tawi on fof moɗon on humi lewru sumaye ndun e jam. Allah holli en humode nden yo allah hollu en kadi timmode nden o jaɓana en korka kan. Kala moƴƴere ko woni e nder ndu lewru barkinanu ɗo yo allah okku en okka kala julɗo. Kala kambaji e tanaji e problémeji ko woni e lewru ndun yo allah danda kala julɗo. Yo allah waɗu ndu lewru ɗo nde hindu yaha hare fof meɗen en yafama en rinɗinama e natugol yiite jahannama. Musidɓe julɓe tedduɓe mi andintina ɗo ko ɓuri e raɓɓiɗude fi ndu lewru sumaye ko tawata buyi e meɗen hino andi ma en fopp haray hiɗen andi kono en ala wattande hakkil gokkunni hiɗen raɓɓinɗini e muɗum. Tawata ko hunde kadi en fopp meɗen hiɗen hatuncini. Simi woli ɗo joni hara en fopp hiɗen andi kono on tigi wedditoto e muɗum ha nden moƴƴere ɗon feƴƴira maɗon joni hara a waɗari nde. Nden moƴƴere ɗon non ko ñande be ñande. E nder balɗe 30 lewru sumaye ndu ma balɗe 29 ko honɗum woni nden hunde ɗon ka angal juutingol. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo yimɓe tato hino ton du'a maɓɓe ruttatake. Si ɓe toriki Allah, Allah jaɓanay ɓe ko ɓe tori kon. Du'a toñaɗo ɗum ruttatake. No tawa e hombo kadi du'a usa'im, du'a neɗɗo horuɗo. Neɗɗo si tawi himo hoori Allah ƴettay du'a makko on. Si tawi himo hoori no hana hoorireede non. Tere ɗen fopp hara hino hoori. Rendun no hoori, shahawuji ɗin fopp no hoori. Hara na horugol tun ñamata yarata, rendata. Hara himo hoori, noppi ɗin no hoori ɗi heɗotako ko harmi. Gite ɗen hino hoori ɗe ndarata ko harmi. Juɗɗen hino hoori ɗe memata ko harmi. Koyɗe ɗen hino hoori ɗe yahata ka harmi. Himo hooriri ko laaɓi ko dagi. O ɗo so toriki Allah ƴalla ƴettanay mo tentinino sanga ka o huntotoɗon. En fo meɗen alamo jogaki ande, alamo jogaki makundeji, alamo jogaki soholaji, alamo faggitaki bakkatuji. Jon non nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki wo du'a usa'im torare neɗɗo horuɗo hina yuftir ha ɗum hina yaftur sanga o huntotoɗon ka o taƴata ɗon ko torike ɗon Allah subhanahu wa ta'ala on Allah on ƴettanaymo. Si yehi ha lutti 30 minutes 20 minutes ma 10 minutes ko ɓuri e fanɗude kon ɗo yo sallijo on noddin salligo ha moƴƴa joɗoɗa fewta qibla ɓanta juuɗe maɗen fewta rabbu samawati wal ardo fewta o wiyeteɗo Allah o innuɗoma wata ñaamu wata yaru wata rendu ya horanmo fewta oɗo ɓanta juuɗe maɗen toroɗamo. Hara na hebbingol wowlugol ma ndarugol téléphone ji ma yewtidugol e yimɓe ndarugol télé ka feƴƴina ñallal ngal hara na ɗum watta on leere ɗon ka lutti 10 minutes wo hande kadi haray tampir du'a fewno ɗon Allah subhanahu wa ta'ala on ko kanko woni ko fodi en wa qala rabbukum ud'uni astajibu lakum. Joomi moɗon o daali joomi mon o inni torelam min Allah son tori kelam mi jaabinanayo ko tongi o jaabinandema ko atorade. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kadi wa ma yantigu anil hawa ɓe yewtirta mbeleɗe ɓe inni wo ɓeeɗo tato si ɓe toriki Allah Allah on jaabinanay ɓe. Hiɗa tawa non e maɓɓe fewndo ɗo hande ko ɗiɗi sumaye ñande be ñande fewtu o wiyeteɗo Allah ñande be ñande hollumo haajuji maɗin sa torike mo kadi o fodima kadi o jaabinante fi hon ɗum inna allaha la yukhliful mi'ad. Allah kanko o lundota ko fodore ko foduma kon o inni se a torike mo tun o jaabinante torimo do ndara sa torike mo o jaabinante konko toriɗamo ɗon si tawi a toraki ko boni si tawi a toraki taƴugol enɗan si tawi kadi a toraki ha wiuɗa neeɓi mi torike ha kono han joni mi yaari bani adama on ka o tori Allah o Allah on jaabinanaymo. Allah ko o tedduɗo himo hersa jiyaɗo makko on nde jiyaɗo makko on ɓantata juuɗe muɗum
fewtinaka makko o tororamo no hana tororede non o toro kadi ko hana torede kon Allah rutta ɗen juuɗe ɗon hara hay hunde ala e majje. Karamo ko ɓemɓe wi si goɗɗo torike Allah jaabinanimo o yi ay 25% ka aduna ɗo o ya 75% ko lutti ɗum ɗon Allah maranamo ha lakara. Wonde kadi hiɗa toro goɗɗum Allah ndara tawa so jonnima fewndo ɗon moƴƴanama o maranama yeeso ma o acca ha fewndo ɗon feƴƴa. Wonde kadi hiɗa toromo hara goɗɗum no sutinoma sabu ko toriɗamo kon o yiltira ɗum ɗon e ma o yilta ɗum ɗon e fayɓe ma o yilta ɗum ɗon e mawɓe ma o yilta ɗum ɗon e sonnajo ma o yilta ɗum ɗon e weldiɓɓe ma o yilta ɗum ɗon e diina ma o yilta ɗum ɗon e leydi ma o yilta ɗum ɗon e jawdi ma o yilta ɗum ɗon e kala ko welayma. Tawata si on bone ɗon hewtino ɗum ɗon soñjete ka wonki. Kono Allah so inni waɗe mi waɗanayi on ko pellete o waɗay. Fodoje tati Allah no fodi en no tawa e majje wa qala rabbukum ud'uni astajibu lakum. Jomi mon daali dey torelan ko ono yo jiyaɓe am mi fodi on son torikelan ko pellete kadi mi jaabinanayi on. Jon non ala no tawa e waqtuji ka du'a ɓurata jaabade ɗon ka lewru sumaye. No tawa e majji kadi ka waqtu ka du'a ɓurata jaabade ɗon sanga neɗɗo horu ɗon hewti ka o huntoto. Fi honno haray hewti hande ka Allah yoɓitama joddi ko horuɗa kon. Ko wiyete korka ne laaɗo sallallahu alayhi wasallam ɓe maaki kala gollal ɓingel adama ko kanko jeyi siwana korka. Ɗum ɗo ko Allah jeyi ko kanko yoɓata joddi korka. Jon non o inni an horuɗon nyallal ngal fu toro kon non tentini ka sanga huntagol, tentini ka sanga taƴugol. Fewndo taƴata hara ko halduɗon kon timmi landoɗamo ɗon faalema himo weltanima himo yarlanima himo yiɗima wallahi summa wallahi o jaabinante. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on no holliri en ni fuɗɗode ndu lewru sumaye teddundu yo hollir en ni kadi timmode mayru. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah newnan en wawen horugol no yiɗiri no o yarlori. Sen hori kadi yo jaɓan en so jaɓani en kadi yo yoɓitoyi en nun ka makko nyande en wawana hoore meɗen. Mi torike rabbul ibada on sabu teddugol ndu lewru sumaye. Kala ka julɗo ani yo Allah antimmo. Kala ka julɗo maapi yo Allah ittanmo maapunde nden. Kala ka julɗo nawni ko Allah jogi cellal yo Allah hon sellimmo. Marɓe ɓe yo Allah hon ɓeydanɓe. Ɓe jogaki ɓe yo Allah hon okkorɓe. Mi torike Allah fatiɓe ɓen fof mawɓe meɗen kesuge kiɗɗum yo Allah hon yaafoɓe. Wuruɓe yo Allah ɓoynudege maɓɓe ha wawa so tawi luttay okka en barki maɓɓe. Inchallahu haray en fuɗɗike hande alluwal sumayengal ka radio meɗen ka Facebook lawol kisal. Inchallahu jango kadi so tawi jon jango jaɓi hara ko ɗum woni ko hilni ɗen en andintina e toɓɓere goo kadi wondude e nafoore ko hanuɗen waɗugol e nder lewru sumaye. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala nde sumaye no yaha yo Allah taw hara en foppu meɗen enen e ɓeygureji meɗen e mawɓe meɗen e dendangal julɓe ɓen fop e rinɗinama e natugol yiide jahannama. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل آمن وأنتم بخير.